tukum academic session adinga achievers Zillai te mi som pako hiel inayo jiho ki pak pinadinga program thupi tak Zillai General Headquarters stand program organize ibolo tarik sompa ni adingen chief guest dinga keile chelna ei bolna dung zuyun kenle Zillai te khantona ding kadoya Zillai te encourage bolding atheidan dana I khantona ding ole future wa dinga kadoina jeken chelna kom na dung zuyun chief guest thina kha kalapoma ye bana chun I guest of honor dingon pulam sei bai te IFS principal CCF and member secretary Manipur Biodiversity Board ama hito functional president dinga pu SL Lunjapa Vaiphei principal More College and ex-president Zillai general headquarters to chief host dinga pu khatkotong bai te president VPC general headquarters te hinle ipom now Zillai programa ipan nadingo ilapik chi nungon COVID situation hi Manipur hin adin mon hi asadeu deu abat jeken government in nasataka vaccine hungma hin precautionary measure lak ding ti hi policy hongbol thak je ko hin enforcement hi strict dewa hungki bol thaka he jiho je ka hen mi tam tak mobilize ki bola nidang la ya thupi tak taka mi tam deu deu sangwal iki ko khomo la isa wo lim taka I mix up ki bolo program organize ki bol golo kha hungi theita lo hi jeken covid guidelines dung juya kha ichewa ngai ta le ka chun Zillai loi paten lungthim gel theita ken government guidelines le sukhalowa ye bana chun e ho adinga le health hazard ailo le covid pandemic laka mi edinga le kilom lo taka thil ibolui ti lo na dingen iti go le hen program chingthei takin modify hung bolo amona ki hung ma jeng le amona chapang student ho achievement ho direct ka congratulations hung ki bolu ta handshake hung ki bolu ta ai loele jiltil na ai loele encouragement na ole hung ki bolu thi ma jeng le idin mono khowel pumpia situation hiti go le ta jeken ho Manipur le lovin I thiemo apoi mo Zillai te loi pate program hung bol na ho hi ingai thiemo nu le pate he abika achiever hon tu chunga ye program ki bol hi thiem pe ko ho phatna dingai ti kha ai ti appreciate poi mo kasa chun amasa penen etaka ho chapang ho achievers ho gold medalist mule umo pathum lam umo ye bana chun arts lam ale distinguished achievement nei le umo ye bana chun Manipura di beble hilowa all India adinga tu chunga achiever khat chapa pau la lungmon kum sompa thum ahi na chunga le matric exam the oma first division ahungmo hiti goal hi all India record khada he Manipura beble hilowen yega chun lalengo distinguished achievement tu chunga lamo hi kakipak pi tak jatai ti tu ni hen la no ma yang ding the ki maleng le gaung gen langa he yega chun congratulations to pi tak gaung pi ke ma saitin chuto ka family saitin le ngon la achievement we kakipak pi ma mau ti he Zillai ten
hiti gola hong bol pek na occasion o hen kong gen lang uta tun I achievement ho hi iwak ge leile midang nidang laya hin achiever hi le hanun le tula mahin achievement hi mi nam dang to te dinga ailo le community dang to te dinga le ki phatlam umin ka hetapo sang tak tak topper ti te ailo le gold medal ti te ahi lowai le iti golen any national level tinga achievement hong thei ki ti ho hi pathian za le he chon lanu le pa te za le he ye bana chun Zillai ten motivation program akuma officer te to loi pa public leader te to I community a hitilam khan to na idoi na je ka mason na idoi na je ka che thak ibol che thak na ibol jungo kuma sacrifice ki bola ahun te pa mai ma taiwel je ko hi Zillai te ti gola he fruitful taka achievement he kum changa inei theina dingule I future I community iwa ki gyan chom na thu hi lowen I community adinga I future generation le standard to educational standard e bana chun economic standard e bana chun culture itan lang social arena hitigola all round achievement theina dinga chun education he apoi mo pen he enlightenment he yekha ahi jegen hitigola hin Zillai ten gim tak la chol taken kum changen ahung boi piwang bolo seminar te bolo a theidan danen program Zillai ho adinga khantona lampi committed taka iche thak pi zel teo ho hi aga hi tu chung en le mu theya om ki ta je ga chun ama hole nasataken ka ki pak pia Zillai general headquarters te tale Zillai branches te tale lana septew hi officer ten le loi paten le kaung head piu ti hi tu ni hen kaung tak lang uta chun na hole congratulations kaung pe ye inau te achievement hen anu le pau credit mu lakin apanga ama ho achievement be hilowin ama ho chu a credit changde dola hi wa hilele anu le pau chugin Zillai te ho hen nasataken a credit hi a changui ti hi kape u te hi eka chun tu hile yitigola thil Vaiphei sungo khalo chapang cha paula lungmon kiti bang hi amala ma hong ki motivate amala ma hi tigola hi nasataka brain sharp tak aneya kumsom pathum hi lai chun normally chapang chu football well peka khosunga ki hela ai loile game chom bol loile pai visit bol ai loile internet khoya ekha enjoy bol hun a hi akhen khatwang chu ki gol sa on le he hilele ama chapang cha hitigola lungthim ong pota metric exam kati lungthim neina le confidence ong neina te hoi kam hoi le ken le ka ki pak pi ma exam bol dinga omna khan technical issue tam tak aloma ye khan muntina khan director education te ho kha midang dange na boi pi banin ken le personally kala boi pia un short pi kha anu le pa to ahung jingo ye chon chief minister kinga khan le request kala bol pe ka ye chapang hi itigol exam na pek sagitiu kati ama hi pele pek sak le no ama adingin le record hin tinji bep chule lo state ading ale min phatna hungi thei tigole Manipur thilum khaloe all India hi ye tele kum sompani sompathum ti lakwela metric clear ball te ho hi record umai ekchun aminule thanga state ule min phat kholoi ti kha CM pa kha ka convince ye khan
direct khan education commissioner pa kha telephone bola it gola dg pa na ge ni to gola yen ahi theina di te bolin te order kha pesuka ye khan follow up ka bola ai le ke kinga ge anu chu ama hi test bolo ke o mok bolin chu nom ding he mai ti wa confidence ka hi ama confidence level ke te le anu le pa holim na ke kai tha kai le ama hi theima ma dinga hi le u to le any kind of test lak pe kon kate ye chun ye dung ju khan rim sa khan test dinga solo ale rims result khan ama hi high caliber mama khan result kha positive result ka hunga ye positive result sa hunglunga pang han le process bol ite a case matter file process bol ite o kha confidence ahung nei tawa ye hong process o education minister pa ke nga khan le ka ge na torega loire ne eite ye kha muntina kha ama merit je ka khan te khas to so theding om je ka khan exam hung pi zo khan ama sape na khan ke nga khan ke pak thu gyan na hungo chun pon ahung silsako ye ba na khan je ni ma khan chief minister appointment kala chief minister pale ho record achievement na hi ki pak thui wa gen diu ka ti chief minister pa kai kengin ka ba puyo cm pale ki pak ma sum khale sang so ma pe e ba na chun encouragement khale nasata khan minister dang te ho mai khan le ape ye bangkhat presentation khale bola yo kha iwa gele le chapang cha kha iti gola achievement ahung nei kha je mai khale iti golen inama dinga Zillai te adinga khan record khadai je ga khan kipak pi ma ye ban chunga chun ma tinga tu chunga achievement nei te ho gold medalist la mu te ho he ka gele le na sa ka sa kipak pi ka sa individual la laminu khat hongyan dok thei keleng le hiti gola determination la nei na teo hiti gola commitment la studies nawa la nei na te ho hi ye te future a dinga hi na sataka no ni khat te chu achievement long na yo official lien tak long hi dingo ai lo le line chom ma long ki pe ko din mon hoi tak long na yo inama dinga khan to na le kinep na le a pillar long hi dingo hi ti hi tu ni hen kinep na lien tak nei comment tu ni hen la thei khamin tu ni hen kaung gen lang u ta he nge ka chun tu lai Zillai te hen I had diu chu ma sa pena I roots hi I had do poimo a I roots hi hung ki patnao hi kaung ki patna ji hen hiti gola hen society a hung ka hung ki patna ji hi hiti gola hen kanu le pan eilung sian na sacrifice ei bol now piek now kan sung mi te ka chanao ka niksan hiti gola ei pan pina ei committee hi ai lo le Zillai te ai lo le vpc ten inama khok sakna top khok ei piek te ho hi I head min loading we ji he jing ko ma kha I chi tha ko le din mon len ta ung nei pha te le I roots ka ung head min lo le community ading a commitment kha chul loading ai I community ading a kha achievement thupi tak ni dang le million kha dong hi nunga le e kha I head mil thei loading I chate inaute future generation ale e kha I tu zom zelo I community adinga academically ai loele culturally ai loele socially ai loele economically le bangbol theu mem ti kha ye kha achi kha tu na dinga kha Zillai ten program ahung bolu hi la chi menu kha facilitate ki bol ble hi lowa ji ho sense le value so inculcate bon na dinga hiti gol program he Zillai ten hung bolu ti hele I had to appoint mo a ye ga chun I root so ngi I had min loading I commitment kha I dam sungo I chi piwa I community wi sem phat dingo positive direction a healthy competition in a yo in sunga nam sunga ki tok taka ilon khop theina dingo la mi ton tak nami theina dingo je pen kha I tuk dingo idin mun che to pan mun ila ko contribution ba I bolo larger community a
nasataka iche tha ko nam mi he thei ting le ton tak thei khat kitok taka khan tona nei taka all feels feel chom chom le pung deu dewit no ye na kha contribution isiam che di nei che dingo panmun lak che di we ti hi tuni hi Zillai nango a dingin ka honggen lang uta ye ba na chun tulai chu technology le sang ta technology asan banin khan tona awareness level le sang ta lekha sim kiti hoile nidang laya ho lekha sim hun lai chun lekha isimai le memorize ibo le aki hejiang po chun memorization kha a meaning halloween memorize aki bola tulai chun ken tips ne khar ka gyan u chele Zillai 10 lekha isim pha toile he diu chu i lekha sim kha banga hem tikha a content kha he tu ngai memorize on bol a meaning hello ke ya grade iwa muwa ailo le percentage sang tak ta iwa mu kha ye kha meaning ka sapo ile kha sim kha a meaning kha I he tu ngaya a meaning kha hoi taka he tu ngai a content kha ye ka sim kha ye subject kha ji hen ti kha digestible ngai ye bana chun ile kha sim naw la ka khan a point ho kha a point mo cheng kha itel do wo le kha ki jik zo se kha a lenga point mo dek lowai a point mo cheng point ho kha pick up e bola ziwa hi a point mo point cheng ai ti kha exam preparation na de banga khan yo kha point mo tak kha select e bola ye panga kha elaborate e bola abana paragraph khat jik na dinga chun point khat word khat memorize la bole le he tai le tap te le paragraph khat chun nang la ki compose the ye ka chun ile kha simdan khale I thie mangai he ye bana chun lekha kha wa mok simding ti yang kha hours together 8 9 10 alo 12 hours simente wa ki gen je kha bangma Zillai te adinga khan exam preparation pha te le aphat chomna le de khallo mai the ajek chu mihing nature hi mihing brain he iti gol hin concentrate I bol theina sung active I bol theina ahi na sung he chom cha he je kha he ngai physiology I brain functioning kha I het hoi ngai chu hi lovin lekha sim ngai kha lekha bula dokon lang he tun lang dakal thum ko he concentrate taka ki jom taka sim theiding dakal get ko he ki jom taka concentrate bola sim theiding ti kha ki lowai yega chun study technique khale isa na ngaya yega chun study kha I bole le smart study kiti concept le tulai hong pota ye smart study ye ai theina dinga chun apoi mo pe na chun iti golen ile kha sim kha ema individual to individual kha vary ki bola dakal ma khai sima concentrate hoi taka isim kha concentration lo dakal thum isim sa han dakal ma khai kha concentrate bola isim kha ye kha tam tak kha ke helu joy ti kha Zillai ten le he dunga ya le kha sim je kha sim tam chu thil poi mo hi le a technique kha he nga ya tun le kha sim kha dakal ma khaya khan concentration kha tan do ke le sim the le simin la test ki bolin lan dakal khat vel le sim the le dakal khat simin lang le lung kha diversion mind kha diversion om tai ti le hat pha te le break it ke kha break bolin lang echun in my love chem music love ngayam ai lo le chomcha YouTube le venem ai lo le newspaper le semem ai lo le chom khat lava now te to la ke helem ai lo football lava pek wa ken hung ki tin lang e pha chule le kha sim khang study le chun recreation le bol wa pha te le resume tang after half an hour yo pha kha le sim ki le chu another half an hour 1 hour e pha kha le focus kha regain ball ding le ye kha yen ten ye kha la study hour ni khata ki zom taka da kal thum li ye kha la sim sanga khanda kal nivel da kal hatwel je recreational activity akal ka la bol dung zu ya khan sim je le lang bol la chun ye kha output kha research on le again no ye kha output kha I focus in concentration ka power kha ha jo dingai ti kha
clear taka kha kitchen taka kha thil kha umai chu yeo kha neo khat technique tips kha short ki le kawa gyan u to oma ye bana chun ama sapena I het diu kha lekha simla hi le lekha simla lo te adinga le atam zo hi I mental state hi I focus ngai powa lekha asim theye khat pa chu a brain hoye a brain a sape ama hi lekha thiam chi ti prejudice khat inei se ko chapanga neo panga ama hi sepai lu de lekha thiam lo hen ama hi lekha sim sang ding doctor ding ai lo le competitive exam bo sak ding ti prejudice mindset khat hi nei se ko parents on le je hi kan chu dik ka sapu chapang kiti chu pathian siam che de he ye kha chapang naran kiti kha I lengo brain nei che de he wa billions of cells hi I brain o hi I brain o hi cells billions la mai chu je pathian unique thil siam kiti hi I brain o nerves le athiam te na gya ne le ti gola wire tam tak connect kiti ho hi jo hi activate I bol nga ya I mental health I focus I bol nga I mental health focus I bol na ding a chun mental state hoi lo te chu ju don yeng te le drug ball te chu atho ko kha blur che chu atho ko kha disturbance mai chu focus thelo chu ama bang ti le kha sim de ye je chun mental state he poimo mental health he poimo ye lam pang hi awareness ne ngai kasa tam takin le he te no ye ga chun I mental alertness theina ding le I mental power retention theina ding a student te be le lo wa au palam te jeng le mi a koma tam pha te le 60 70 years lam le alzheimer dam lo na ki ti ho hi inei ho hi bangjem te le I mind I brain exercise I bol lo je ka zo hi le setin hu hi chu ye ka chun aliana ding le poimo te ka ding le poimo khang thak te ading le poimo I brain hi sharpen I bol ngai ye brain sharpen bol na ding a chun thu ching en again you are what you eat kiti hi maximum la sim khademo ye chun la ne ka panga kha la hinna la taksa hi hidingai kiti chu tun sugar kha du ma mai ne yeng len diabetic hong ki hidingai chu chong khat yo le healthy mama len le ai lo le thau tam tak han ne yeng len le ye start starchy food ai lo le hit go le junk food kiti hoi ne yeng len le blood pressure lama I health khang su khadingai chu thawung ki nei ten bp hung ki nei dingai chu ale ai lo le ju don yeng len le liver hung su khadingai chu ye ga chun you are what you eat kiti hi adik kasa ye ga chun I brain lam panga aphat na dinga student life hi na dinga panga hi awareness in ayo I brain phat na dinga khan bang food ti kha seminar ho in ayo Zillai 10 athiam ho dietitian ai lo le medical expert te ho doctor ho I konsalo yelam pangi le focus he poimo kasa tun atang pia ema medical expert ki le le ba he thei dinga igel dinga chun brain foods kiti ho he tam taki yumo no lesim dokin letin ye brain foods laga chu poimo chu atekhenan avocado kiti ho bang he thil poimo he apoimo chu atekhenan walnut kiti ho bang yo he brain food saite super food amina ge ne he ye bana chun blackberry kiti ho bang ei pawa hin blackberry kiti ho bang yo berry type chom ho yo bang he super food brain adinga ki ge ne he ye bana chun coconut oil kiti ho bang ai loil salmon oil omega oil kiti ho bang ai lo le broccoli kiti ho bang super food brain adi be ble hilowa dam lo na chom immune system boost yo kha ala he tomato kiti ho bang e kha brain adi be le hilowa itak sa adinga immune system hung ki boost yo kha food super food tam tak he yo bang kha awareness ne le dai ta khan ni chengai ne ka khan dal be inek sanga si jo me pok be inek sanga kha brain food chu si jo me pok pang loi si jo do kha pang lo si jo me pok ai wa chu si jo me pok e un te a de ai ti tenga chi me ne ki ti chu
superfood brain food da dinga si zo le pan sak dem ti e le ngai to kham se da he ti hi ka gen lang uta e ga chun yo kha tips ne khat ka wa gen kha tu chunga study to ai lo le career ai lo le chapang ho khan to na dingo lew khat hi e het sawi le le new khat hi tu ni hin new khat hi ka hong gen lang uta e bal chun exercise apoi mo exercise fitness apoi mo ye fitness oi le focus bol nga ya fitness ne le concentration le hoi e kha yen tin diet hoi taka focus bol lo i diet da kha ye ka gen cheng ho ha i pan sako i bol jingoi le akuma hung nek pha te le i taksa kha na sa taka benefit hum ding su radicals kiti ho harmful radicals kiti ho khang fight in tin immune hung boost in tin i taksa kha i brain khang hoi in tin sharp hung hin tin i taksa healthy hung hin tin e kha e phat chole ile kha sim na lampang hi tan lang officer hung in nung hi tan lang yeng le brain sharp lo kiti chu it kuma brain hoi lo kiti chu cultivator jeng le brain nge na ki chalai chu ye chu brain hi sharp hi na ding le brain healthy na ding hi na sataka i focus Zillai ten le research bolun lang hitigola focus importance long pe di he poi mo ka sa ye lo wachun brain games he brain or he brain competition he lekha sil ki ti chu lekha a foundation he je khan tu chung hen just a departure from normal lecture hen new khat kha ka gen lang u te e ba na chun Zillai ten tu chunga bangahem itup diu he bangahem i bol go tu i chai nau ten hin tu khat in ei ngai he e chun fil chum chuma i chewo fil chum chuma le che the ta aeronautics nuclear scientists ai loele science medical science chum chum hele yung che hunu hi ta line chom hi bangham awarding opportunities inule pan ne danga bangma ai loi paten ai loi education limited hi lai chon bangma danga hepo nang officer le ding ti be phai ge no mi jo se kha officer ge thailo dingai all india officer hi theina dingin challenge kong bola ke ho pension nai ka tawa kom hat kom nia tam tak hi officer nation ho pension hung ki di ta ye bana chun new leaf sahunga ya na ho long ki patunga ya all india service tam tak hi long lu na dingo challenge kong bola ye bana chun state service top service le long lu na dingo din mon hoi tak tak long ne dingo le ela ma khan le challenge kong bol thawai ahin la mi jo se kha i line interest ki banlo ai je khan je be khale ultimate in gel de lowen feel choma diversified feel ilu theina dingo kha ai le je kha i society ading ha in the long run kha hung poi mo le achievement le contribution len tak kha hui dingai chun Vaiphei te bang chu drama lama ai loi le art lampanga hunglung lu te bang chu chu tu national banghata academy vela banghu admission imu theyoi le yung pot phate le ye lama kha art and culture lama min thang de hungum phate le Manipur sunga dinga le inam sunga dinga le ye lama kha khan to na ngom dinga chu film production dramatics union yo khalong ki boltin state ale mi ma thei pe nong ki dinga line thaka he yo khale hung ne dinga he interest chom ye kha hien ten I khan to na dinga chon e ho he line chom he te hin ki pek theiwai le ye khel tha chum loi ye chun I'll leave it to you ye line khel choose in katina I po le I'll leave it to you la interest ngong ki dependent in la interest dung ju ya career long build up deu ye career long build up na dingo chon kati golen la tak sau healthy nga ya la brain hung hoi nga ya ye chon committed long hi nga ya ye kha part chom la jui lo dingo focus taka committed taka sincere taka la che je loi le chu tu ni felicitate ki bol te som pa ko te hi jing thai hi calculate le komli kumnga zo le chu inam shunga missionum
la lengo la hung hi che de hi kakil lai ten le la thil bol hoi ho hi ye hi che thazel la te no hung bol zel la te no ti hi kaung to sot uta ki pak pian sang nan tu chung ai program Zillai ten abana le long sot jok theina dingun ken le ki thu pi man Zillai president pa kengin tu hian hung han lang bang khatna ki pak pi man le to sot nan no le organize the ball now tam tak la sen diu hin ten ken le ka thei kham khamen ka doi sak nan Zillai president pa hi 50,000 ki pak pi sak nan ka pi hiซึ่งชื่อเฮโอก็จะปากเก